جه نافنده نوچه اورینت نیوز زیوار باش تماشاوان هجا دست بیکم هرن سر نوچه لکوبانی برکان الفرات دو گندان رزگار دکه و ریفبریا خوسری بری کولاتی وگر نوارین خواه سج سدیج تاخین باجر دکه کفنار خانه لگندوار تل تمر پفچون ددومن و لتل نصری داعش دیرا مریم العذراء دروخینه و هفگرتنا نافنتوی بارگاه داعش نیزی حسکه تو باران دکه مسعود برزانی برسوا سرکرده پیک دوران کالکان به تندی ده و ترسا شرکی نافخویی دیار دبه لباشوری گندوار کوبانی پفچون دنافبرا هیزن برکان الفرات و چتاین داعش دا قومین و دا انجام دا هیزن برکان الفرات گند بوزی و بیر محلی کنترول کرن هر وها لگوری نوچگهان مال کوبانیه کو پفچون لگند جرن الاسوجی قومین و دا انجام وی کده هجمارک چتایان هاتن کشتن جالی خواه فروکین هفگرتن و نافنتوی پین جاران بارگاه داعش تو باران کرن و اف یک بو سدما کو نشتجین سرین جمال خواه درکفن و بری خواه بدن رقا و من بجه هر لکوبانی هیزن یپیگی و یپیجی هر وها هیزن برکان الفرات دست به اپراسیونا دلسوزیا به شهیدن گند گرک کرن و ده 24 ساعتین بوریده 4 گند و گلک دورن استراتیجی رزگار کرن هر وها دوی اپراسیونه ده شروان یپیگی و برکان الفرات گلک چالاکی لدجی چتاین داعش پیک آنین و ده انجام ده 4 گند رزگار کرن هفدم گندن کو هاتن رزگار کرن اون بیر محلی عیوش بوز و ارنه دی سال کوبانیه و ده انجام شر 4 حیوان ده چتاین داعش گلک زیان گهاندبون ناوندن دبستانان لگوری آگاهیان کو خواندن جارکدن و دگره دبستانان هر وها و پشتی شر ده هندری باجار کوبانی ده جپانزه دبستانان تنه 3 دبستان دست به خواندن کرینه و او جی جه آلیه پیوستیان ده نتمامن لدی سال باجار کوبانی ریفبریا خوسری را گهاند کو جه کو شر لی قومیه و بویا دورک ویرانکری و بکه کفنار خانه لی آلیه کی دن جالیه خواه خودین خانیان و دوران نرازی بونا خواه دیار دکن ده همان مجار ده ده ریفبرین کانتونا کوبانیه و به بشداربونا نونرین تفدمه بشک جه خودی نوان مالان و هن کسایت جواکی جوینک لدار خستن و تیدا دنگدان لسر هر سه جهن کوه ببن کفنارخانه هاتا کرن هر وهاو لگوری ریفبریا خوسری لکانتونا کوبانیه کو هر سه دورن کوه ببن کفنارخانه اون میدان آزادی ناوندا چاندو هنره یا باقی خودو و نافچین لدردورا چارکوشایا او لکاریه ده همان مجار ده اندام کومیتا آمدکاریا کنگرا جنو آواکرنا کوبانیه کلو عیسا مجارا گوهرتنا هن دورن کوبانیه کوه ببن کفنارخانه نین کرد هفدم و ده هفدیتنا کده لگل ولاتینت عیسا دا دیار کرن کو او هر سه جهن کوهاتنا هلبجارتن جبو کنگرا آمده یا و یکو ده هیوا بیده و ورل دارخستن و دوی کنگریده حمی آلین کردستانی و بشدار من ریوبریا خواسریا دموکراتیک جیوینا که برفره جوالاتین هرسین دورین باجارین کوبانی کود جیوینا سه نیسان دا جبو شهیدن برخدانا دیروکی بمینن وکی کفنار خوانه دیار کربو لدارخست تیزانین کود جیوینا بوری دا دورین قادا آزادیه ناوندا باقی خدویا چاندو هنره و دردوراوه بازار سبزی انسوق الحال حتی مزگفت حج رشید و جدبستان الخنسا حتی ناوند انجمن زاگونساز و همو سازی دوان دوراندا ین وکی ناوند اسایش شارداریا گل ناوند جوانان و ناوند زانیست و پروردی جنان وکی کبنارخانه دجیه بین هشتن
لگوری جدرن ریوبریا خواستری که ولاتین کوبانی ین دی جوین دا بشدار بون به پرانی رازی بون دا که اف دور هاتنا نویسکاندن ببن کفنار خانه تاوی که او هجمارک چک بون جو ولاتین کوبانی. لآلیه کیدن او ولاتین که تانها کوشبرن و پروژه به تندی شرمزا دکن او دریا تلفونی دا جئولیت نیوز را تکس کرن که او نرازین مالووارن وان ببن کفنار خانه لآلیه کیدن هن ولاتی دبیجن اگر ریوبریا خواستری دکاره پران بده پروژه آوا کرنا نقشا کفنارخانه بلا جوالاتیان را آوه و الکتریک پیدا بکه او دبیجن جبلی و پروژه بلا باجار کوبانی آوا بکن و کوشبر وگرن مالن خوان. پروژه او لگوری کسین پسپور د نیزی سج سدی ج تاخین باجیر تبلی خودکه و اوته واتای دستاوردانه که نروا جوان کسین کو به مهان مانه دا کو وگرن وارن خواه. بله تماشاوان هجا آنها لقلمه سرکرده بريز عبدو علوش سرکرده پارتیا دموکراتا کرد لسوريا جه کوبانیه. بريز عبدو ایوارت بخیر؟ ایوارت بخیر و تماشاوان اورينت تیوی بخیر. بريز مجارا کو سه باش امبيجن وكو تيرا غاندن سج سديج كوباني وي ببا متحف امبيجن انغو كفنار خانه هل وسط تال سيرفي كيتشيا برای دلال اب پروژه کو تیرا هاتی ناو نشان کرن سه باش کوباني او ويران كري بالناو موزه خانه ام وك از خوا وك ولاتيا كي كوباني او وك اندام كي تفغرا كردي الكوباني از بروجه تجاري اساي نابينم نه بروجه كرواج برد بن ناو بروجه دا قالك ما في بشكي مدنج خلق كوباني تبن فكرن بله يا دي ها بله فرمو يعني اف بروجه في رنگی مزن انه سه جیان سه تاهان ناو نشان که به وقت موزخانه لکوبانه اما باندورا که خواه نیگتیو سر کوبانه هبه و سر کوبانه نو ایران کری یعنی او کو یعنی به او کرن ته آوا کرن که جیا کش مشکو مارارا آوا بکی بريز عبدو که بشکی مردن جی کوبانه که بکی موزخانه دناف کو او بشاجی نیوا باجر ده بله بريز عبدو از الفرد دخوازم شتانا از بكم يعني تجي وهن همولاتين كوباني هناك جوان نرازينا كو يعني هاو بشن كو هاتنا ويران كري هاتنا روخاندن كو ببن كفنار خانه ببن متحف يعني چما هو نرازينا ريفبريا خسري دبيجا كو اوه يعني نرخوان مالان بودا يانجي مالنا جوارا بقرا يعني تشتن هنا كو بيشكشي وابكاج دما كو نكارن جارك دن ومالين هاتن روخاندن وبعرديرا بونياك جارك دن افابكن برای هجا يعني ما بس جوه مثلا انه موزخانه انه و به بیرانین انه او برخوادان الکوبانه بوی او کسی کو برخوادای الکوبانه او شی او فکروانه الکوبانه دا چویز بو برخوادانی الکوبانه ته دیدا بدن بیرانین يعني تجي بولو بيرانجي في حجمي كنبي يعني كاربون مثلا جاك جيرا او بكرانا بنا بكرانا وقت بانوراما الحلب تشيبو يعني وجاكي باش با وجي جاكي بالكيش با وينين او كسي كتيلا برخوادان كريجي تيلا بادنا او كرن جيك و هاتي ويران كريجي كي بادنا برنجي كي او كسي فوسفور كانبون شواكي باش واتشاو كرا نبي رنجي انه تي بشكي مزنج باجر خرابماي بهلني انه تبكي موزخانه افتيجي اتشنبه يعني كي باجر بشتيني كون نبي ويران كري که چه یعنی چلنگیا باجر کرده یعنی چه نیوی باجر خرابوی عالی که آواکری یعنی نتیجه روایت ادیتر مثلا نرخ و اگر که نرخ وام بدن یعنی او یعنی گلکی تکلیفا نه گلکی مدن اگر بدلا وی تشتی وی کاری بکن نرخ وی
و ملتی پیدن یک مال وام ویران بوی او بی موزه خانه کن برای بکن بکنه نو آوا کرنا کوبانی دا بکار بله برز عبدو ببوره يعني از لفرد خوازم جتا بپرسم يعني دوره فبريا خوسري جوينك لدار خست و هجمارك مازن جماورين جنشتاجين كوباني تيدا باش داربون و بدريا دنگدان دا يعني او بريار هات استاندن يعني برانيا ولاتين كوبانيه فيكي لسر فيكي اريدكن برای دلال مثلا ریفابریا خسر خواه یعنی نه که نه ریفابریا که نو قبول کری جه هر حالی جه خلقی کوبانی تفایی دا یا دیتر او کسی کماله وان ویران بی پرانی وان لدر وانه نه لندر کوبانی جبر تجی وارتنه رکو بگرنه ایجا کس نهاتنه ناو والله دنگدان دانه السروی تشتی او جی بول وك اوك العالم كسي الدين تجاري قبول نابه يعني ريفابريا خسر بخوا يعني هين اريكرن سرنات اجبر كوباني حاج باش كردي كوباني تبايد على سر ريفابريا خسر بخوا بله يعني بله تي قبول بكيجي نو وقرارك ورد تاثير بندورك اخوي مازن والسر كوباني هبل كوبانا تيشتن بله زور سپاس برز عبدو علوش سرکرده پارتیا دموکراتا کرد لسوریه کوتج کوبانیه لگل مبودن باش بله تماشاوان جا آنها بمرا دیساج کوبانیه سرکرده سروک دستای کار دروه کانتونا کوبانی برز ابراهیم کردو برز ابراهیم ایوارت بخیر خلق کوبانی نرازیه کو او سه بشن کو هاتن هالبجارتن کو ببن کفنارخانه نرازينا كو مالين خوا وارين خوا بدن ريفابريا خوسري هل وسط وقت شيء السرفيه كي ايفار باش سلام ورز ايفار باش نا وقت تجي دافيا كرن تجاران جوينا كي قالك برفره هاتا تشكرن قالك كوباني را ودوي جويني راجي حر كسك وحر سازي دكوباين دا حاضر بون و چاپامانی جی واچتا یعنی شوپان در جام برجی نزدیکی 500 کس حاضر بون و بگیشتی جی گیان موافق بول لسر اف دور کهاتنا البجارتن جبو ببیم موزه موزی جبر وقت امزانن يعني وقال كوباني جي والدنيا جهان تغ وای جی زانه شر کوها تکرن و برخدان کوها تکرن لسر کوبانی جاره کمینه تیرو که جیان تا شر کی به وی رنگی ها تکرن و برخدان که به وی رنگی ها تکرن و از باور ناکم جی جیان دا جاره کتن جغرافیا کی ورد کی تنگ دا و بهیزه کی وقاسا مزن ایریشی سر باجاره کی بکن و نتیجه و ایریشبونه برخدان که تا چکرن و سرکفتنه کی مزن واجی جبو گل کرد به توایی رومته دنگ ودانه کی راستی دا جهان بله. امریکا دا بگره حتی افغانستان به توایی و برخدانا دشوپاندن جبر وی هاوی ام دوین اف دره بمینه موزه جبو گل جهان جی و جبو گل کرد پیشرو جی کزانبن چاوا برخدانک خاطر کرن هنزی کردی کلامبر وی چتای داعش تک بله برز ابراهیم يعني 500 کس دجوینا ودا بجدار بو و لسر في برياري اريكرن لدهمان دميدا بحزاران ولاتين كوبانيه دبن چادران دا کوچبرن پنابرن يعني وهالوستا وان كسان وبر ونزانن او رازين اللي نرازين داكو بريارك وك في بريارك مزن يعني اف بريار مالن خلقه دبا او خلقش نفا جاره كدن چاوا و مالنا پرين و مالنا اون چاوا بواندن يعني هالوستا كيوا بري وهالوستا كيوا نبري قالك كاس درفي كوبانيه نا راست يعني تجاري تنقاني 300,000 كاسي كوباني تو بكي وجبو كانبن برياري بگشتي بدن 500 كاس كوباني دمك حاضر بون وبراني وانجي كد
دور کهانه مال وان هاتبون رو خواندن وانا جی بریارداد تجاری نکنی هری کس نه دروی خودی مالان و خودی دکان هانه که هاتن رو خواندن توینی یعنی رای وانا ببی یعنی دو پاره که کسی حاضر ببون او جی دنیف دا کسی هانه که مال وانا هاتبون شعطاندن و هاتبون رو خواندن بله یا نشتره ببین دما که هیرو کس نه هنه قانون خونه خفیده وی ملتی بکن از باورم سوز جدان دوی جوینه داجی سوز دان او وی گله که کسی کمال خاطنه رو خواندن قانون تعوید وان پیدن و عرض جهاتی بیل کرنه و نها لجناک جی هاتا تشکیل کرن او لجناک قانون احصای چه بکه هر کسی که چقاسا خانی خواه یعنی مساحت عرضی وی بو چند قاط بون برز ابراهيم لقالك خلك هنا قالك جنشتاجين كوباني هنا يعني تانها بيناسين يعني هين بيناسين بريفابريا خوسري نكرنا اوجي ولاتين كوبانينا ومال وان وارن وان لورن يعني تشاوا هون بريارك وقفه كيدستينن يعني اگر او كسان وين مجبور بن كبيجن اري لسيرفي برياري او کسی قبول نکن ویر وبری هیرو راستی دبن نو ویر وبری دا هیرو هیزکی پاراستنه هی نوی یپگه و یپجه او یا وی ولاتی د پاریزه او وی ولاتی خونیز بر وی ولاتی دا دده او قانه وی ملتی جی تعویض بکه تجاری جی آنجا خواهد تنه خواهد دیشان قانه ملت گی رضابه که کس نه الهامبر خودی درد کردن از باورم و همین وقتی داشی کس نه هبن بلکه نه رضابن او جی بلکه اجندات نخوی سیاسی انا ام بگشتی گل اساس دبن و قانبن جی تعوید وی ملتی ام دوی يعني ابراهيم لسر تعويده ولسر براين كو هنا بخوديه وان مالاندن ببورم قوتنا تاخذ كر يعني دردوره تقاسي وبخوديه مالانجينن يعني انا ها لكوبانيه كريزا قدن بلاف بويا كريزا افا فخورنا يا نباك يعني نتهنه يعني مجاره كوبانيه وكريزا كوبانيه درباس بين نل سر كفنارخانه سكنيه قالك مجار الدين جواكي هنا وين تندرستيجي هنا چارسر نبونا وان كسن كو هونه برا بواندن او امبيجن نرخ مال وان بواندن يعني وي تيرا افاكرنا مالك وك مالك واتيا روخاندن بكا از باورم وي تيري بكي وبيتجي ومساله اوفيجي والكتريكيجي ومساله تندرستي داجي حر بشي داجي كارت كرنا وحاجي تي حاضر كرنا ام هين نبو دهيزن ام جشر قديانا وهين شرجي بر دوام دكي وندواري كوباني لحمد ششت وقت جرا جرا راستيجي مثلا نه مساله امكانيات هنا لزاني ام دور پیشکرینه جبر په دوش پیشکرینه اوانا جانت به او دبي اصلا جبو قال لك ششت بس ام باورن ودم پیشتا ودم کی نزدیک جی و هر چیزی جبو قال جواری چاره سر کردن بله برز ابراهیم درباره امکانیان كنت تبيجي امكاني هنا از دخوازم پرسا خواه داویج تا بکم اف امکانی اف پرا يعني جكتين آلي كاريا كجن آليانا نا امكانيات وقت دما كريفابري سوز ده قال اكيد او امكانياتنا دست هنا ايديان قال كردستان بتوايجي هيرو نام دمش بيرا كونغراكتي چيكرنا الامده د دوسسي مه پنجان جبو آلي كاري هر چهار پارچه کردستان و هر تعداد همو پارتی سازی و مالدار و بازرگان کرداجی تعداد حاضر بن نزدیک 300 دلگه وانا جی ما دعوتنامه جی وانا شاندی وانا جی یعنی سوز دانه کورن حاضر بن جبو نو آوا کرنه و گلک سازی نو نتویجی تکلیف ما بین موان دانه جبو نو آوا کرنه بله زور سپاس برز ابراهیم کردو سروک دستایا کار درو یه کانتونا کوبانه گلک سپاس بو بشداریاته
لهرما عفرین انجمن نافتچایا شران آپیدک سوریه و داخویانی که در راگهاند کو اسایش باجر اندام پارتیا مایه بناو فیلمز عثمان گرتن هر وهاود بردوامی داخویانی دهات راگهاندن کو صدما گرتنا اندام پیدک سوریه او کو جبر کو وی نپجراند کو لسر ریبند نیپگه بسکنه انجمن نافتچایا شران بانگا سربس بردانا فیلمز و حوالن پارتیا وان کر ين ونافيوان أون شكري بكر أحمد سينو إدريس علو وأحمد سيدو لگندواره تلتمر هزن یپیگه لدجی چتاین داعش چالاکیه کلشکری لدار خستن و دوان چالاکیان ده دو چتا هاتن کشتن جدرکی میدانی ج انیا شر دا دیار کرن کو شفا بوری پفچون دنافبرا هزن یپیگه و چتاین داعش دا قومین و دا انجام پفچونان ده چتایک هاتا کشتن لگند تل نصری یگردای نافچایا تل تمره چتاین داعش دیرا مریم العذراء تقاندن هر وهاو لگوری چالکوانان کود انجام تقینه ده دیر بالتفاهی هات روخاندن هجای بیرخستنه کو پفچون دنافبرا هیزن کردی و چتاین داعش ده جبیستو سسی سباتا بوری ده تا روژا ایرو نراوستیانه هاتا راگهاندن کو فروکین هفگرتنا نافنتوی ده 24 ساعت بوریده 19 اپراسیون آسیمانی لدجی نافچین نافندن داعش پیک آنینه و کو یک جوان لنیزی باجار حسک پیک هات ارتش امریکی و ده داخویانی که ده راگهاند کو انجاما ایریش کرنا چند نافچین نیزی باجار حسک ده گلک زیان مادی و جانی گهاشتن چتاین داعشه بله تماشاوان جا أنا هالي قال ما نوشجهاني ما جوان الكردي عمود جواني فرت بخير دسبيك روشة ميدانية لدرتورة شد قومة بله رياض شخوا أم شحردو أنية شر أنية تلتمري وأنية سريكانية قد نافبرا شر دنافبرا هزن يبقى وهزن وشتين داعش شيطانها هين بردوامه شخوا الآلية سريكانية لقندواري رجواي سريكانية هين شر بردوام شركي فرد جوار لنيزي نافشيا عالية بتايبت نيزيكي قندي مناجير الرياض والآلية آنية تلتمري شرجي لويدك شخوا دو شركي فرد جوار لويدك تشيبو رياض شخوا دنافبرا هزن هفبش وأون يفقي وهزن سورياني وجالية دنجي شخوا تشتين داعش بتايبت لحردو نافندا نصري والنافندا قندي غيبش شركي برد جوار لويدك تشيبو انجام دلگور هات راگهاندن آیا پگه گود چتین داعش هاتن کشتن و سحب اسیرن تانها لگوری آگاهی گیها مجی شرط تانها بردوام هزن داعش چکین گران بده پیکتینه دوی شریده و هاون ببالی کنده ببالی تلتمره و سیطرین بله جوان بندسته يفقد بلي رياض جوان نوچایا کاته بلافکرین کو فروکین افگرتنا نافنتوی بشاشتی بارگهک جبارگهن یپگ نافندک جنافندن یپگ تو برانکر اف نوچا چراستی اویکه بله رياض شخوا ابا قندايا جرد بين قندي واضحه لقندواري سريكانيه دو الويدك نزيكي شخوا بندا بندسته هزنيه بقيد ابو ودماغو هزنيه بقيج هدي جي فكشيا فروكين بيمانا ناب دولة الويدك ايريشي في نابچه هاني كرن في بندي هاني ل ت زيان ت تعدى نجي هاشتن هزن يبقى لسنه چند بارگهن گوگل ويدك گوگ يبقى فالا كربو رياض داوود وكشي ابو وتتعدى مظن تتعدى نجي ابو فان هزا ان لشجرين يبقى رياض بله زور سپاس جوان الكردي نوشگهان ماج عمود دنباش
سروک هرما کردستان مسعود برزانی آخافتنا سرکرده PKK دوران کالکان به تندی رخ نکر. برزانی و ده نامه که ده دیار کرن کو امل هرما کردستان راستی گلک ایری شانتین و اف داخویانی دجمناتی دهیله کو سر شرکی نفخویی لدار بکوه. هر وها سروک هرما کردستان مسعود برزانی جه پارلمانتویا کردستان خواست کو تدبیر گرینگ درباره راوستاندنا وان کریاران بستینن جبر کو اف خاینن ولاتانن لگوری برزانی آنی زمان کو ام قبول ناکن کو اف آلیه نولات پاريز بهلن کو خوین برجه هجای برخستنه کو دوران کالکان بری دروجان را گهانده بو کو ناب هرما کردستان دبنی یک ریفبریک دیکتاتوری دبه و امه بشکی بجهولره بريفا بن باشوري هوليري بريفا بن دهمان مجاري دا پارتیا دموکراتا کردستانی لسوریه دا دیار کرن کو باوریا سرکرده PKK دوران کالکان به دوزا کردی تنه جالی خوفه بردفک نفیسگاه سیاسی یا PDK سوریه دا دیار کرن کو کالکان نزانه به زمان کردی با آخفه و تشتکی نتوی کردی لباوی تنه داکو دوزو مافی گلی کرد گنگ شبکه و سدما کو ناوی ترور به PKK کتیه او کسایت وک کالکانن هر وها تنه هیزن پیشمرگه قربانی جبو شنگال دانه هیزن پیشمرگین روجاوا آمدنه کو درباسی پارێزگەها حەسەکێ ببن. پشتی کو ئەو پەروەردەیین لەشگەری لە هەرێما کوردستانê بەداویکردنە پێشمەرگەین ڕۆژاوا خۆ ئامادە دەکەن کو دەرباسی هەرێما کوردی لە سووریە ببن مێژارا کۆ پەیەدا ناپەژرینە. وەکو تێزانین کۆ پێشمەرگەین ڕۆژاوا باسکەکی لەشگەرینە یەن ji پارتیە دموکراتی کوردستانی لە سووری یا ji هێلا خۆڤا باسکەکە ji هەماهەنگیە سووریڤا رێبەرێ van hêzan dilovan berwarî ji malpera Elcezîrê nêtra diyar kir ku leşgerên wan ewen ên ku ji artêşa rejîma Sûrî cuda bûn û hîn ciwanên şoreşger ji Başûrî Kurdistanê di sala 2012 da tevlî wan bibûn bi mebesta parastina herêmên xwe. Dilovan rûbarî dibêje ku pêşmergeyên Sûrî perwerdeyên li ser asta bilind standine bi serpereştiya pisporên akademîk û fêrî bikaranîna çekên sivik û ortebûne bi piştgiriya Seroketiya Herêma Kurdistanê. O bi pêşmergeyên wan ra şerekî bihempa li dijî Daişê kirine. Dilovan rûbarî tekez dike ku ew ê di demeke nêzik da dê şerekî li hemberî rejîma Sûrî bikin di herêmên Kurdî de او آمدنه کو تیکیلین داینن به همو علایانن را کو به شێوەیەکی ئەرینی مافێن کوردین سووری بپەژرینن. دما کو ڕووباری ژمارە لەشگەرین خوا دیار ناکە ئەو تەکەس دکە کو ئەوێ دەرباسی هەریمن کوردی ببن دا ملەتێن خوا بپارێزن ji هەموو هێزن لەشگەری یەن کون ڕێژیمێ پشتگیریە وان دکە او هیزن گو بخوا گرک به پاراستنا ملتین بکن لی پروژویا و پاراستن رژیم دکن و ملتان اشکنجه دکن. جهیلا خوا سعید عمر بر پرسی تکیلی نشتمانی یعنی پارتی دموکراتی کردستانی لسوری دبیجه گو پیشمرگین روجاوان نابنا قربانی جتو کسی را لسوری اگر دیدار گوهرتن وسا نزلال بمینه و قط ام نابینن هفبندن کسین کوپیناسین بمافین ما نکرنه. لآلیکی دن نقیب پیشمرگین روجاوا دلوان ریباری جه اودینت نیوز را دریا تلفون را تکز دکه که دما در باسبونا وان لحسکی آن لروجاوا به تواهی ندیاره لی آمدوین وان بردوامن دا که ده هر دم دا آمده بن که لدیجی رژیم سوری و چه آلین هانا که شر کردان دکن لروجاوا راوستینن. ده انجام جوینا اندام پارلمانتویا هرما کردستان ده بریارا دریشکرنا دما سروک هرما کردستان مسعود برزانی هات استاندن درباره رولا برزانی لکردستان عراق و رجالات ناوین ده ما افرا پرجوار آمده کری هم تماشا بکن. آلین سیاسی هرما کردستان دیسه سروکاتی دانا مسعود برزانی او جیش برسدما روشا لاواز یا هرما کردستان و ایریشن داعش و شر گل هرما کردستان و دردور آوی دقومه. اف بریار هات استاندن پیشی گو آلیین سیاسی خوستن گو مسعود برزانی بمینه لسر دست هلات داریه و جبرگو گلک جولاتین کرد خوازن مسعود سروک بمینه و به تایبتی گو روشا تندرستی سکرتر یکیتیان نشتیمانی کردستانی نکه جلال طالبانی نباشه جبر نخوشیاوی هر وهاره بری گروپین گوهرتنه نوشیروان مصطفی جی نخواست خو بخن ناب ناکوکیان به برزانی را
بەرزانی ji aliyê xwe û di dema serokatiya wî de gelek têkilî projehilata navîn re çêkirin û hewildana serxwebûna Kurdistanê dikir. Hevdem Berzanî ji welatên navdewletî xwest got beşdarî şerê Kobanî bibin û di destpêka beşdarbûna firokên hevgirtina navdewletî de çek ji hêzên YPG û YPJ re pêşkêş kirin û piştre Berzanî dazanîn got ew ê Kobanî bike weke Hewlêrê û piştî beşdarbûna firokên navdewletî di şerê Kobanî de Berzanî 155 pêşmergên Kurdistanê bi çekên giran şand Kobanî da got axa Kurdistanê biparêzin û peşdarbûna pêşmerge li Kobanê gelek moral dane hêzên Kurdî. Barzanî û li gor ferman aşandina pêşmergeyan li Kobanî hişt got yekem car pêşmerge û YPG mil bi mil yekrêz bin û li dijî terorê şer bikin. Li Tirkî jî Barzanî roleke girîng di navbera Tirkiye û PKK de pêk anî û hiştî hikûmeta Tirkiye biringekî din li Kurdan û doza Kurdî binêrin û li ser vê babatê asta operasyona aşîtiyê li Tirkiye di navbera PKK û AKP de bilind bûye. Li aliyekî din hin cavdêr dibînin got divê Barzanî bimîne serokê Herêma Kurdistanê divê demê de ji ber rewşa got Kurdistanê dijî û bi taybetî şerê got li dijî Daişê. Lê gotina dawî li ser hebûna Barzanî li ser desthilatdariyê bi destê gelê Kurdistanê de ye. Li Mosilê berpirsê ragihandina liqa çardan yê Partiya Demokrata Kurdistanî PDK Saîd Memûzînî ragihand ku 110 malbatên serberê xistina Daişê ve çûn Sûriyê ku wan malbatan tewanên mezin li nav wî bajarî encam dane. Her wiha Memûzînî da diyarkirin ku morala çeteyên Daişê rûxayî ye û tirsek zor di nav çeteyan de çêbûye. Di berdewamiya xaftina xwe de Memûzînî ragihand ku şeva borî çekdarên Daişê 16 çekdarên xwe yên birîndar ji nexweşxaneya Cumhurî ya bajarê Mosilê derxistin û ew birin bû rojavayî wî bajarî. Her li Mosilê hate ragihandin ku çeteyên Daişê bi rêya çend xwekûjiyan êrişî navçeyên Til Siqûf li ser sînorê parêzgeha Mosilê kirin. Li gorî agahiyên hêzên pêşmerge ku nêzî 300 çekdarên Daişê xwe ji bo êrîşkirinê amade kirine. Hate gotin her du xwekûjiyan ji aliyê hêzên pêşmerge ve berî ku xwe biteqînin hatin kuştin û li gorî agahiyan ku yek ji wan 10 kîlo tên tê bi xwe re rakiribû. Navberek biçûk em li we vedigerin. Diriya hemî ala vin ragihandinê de em bi we re ne. Her nûçeyek gelek şiroveyan dide. Eger te bixwaze nas bike ji dora te çê dibe? Gulalyanî Orient News bajarê Girkêlekê. Sadûnisîn Orient News dirbêsiyê. Sîpanderkî ji bo Orient News Swêsra. شێروان مەلە ئەبراهیم Orient News هەولێر. جوان الكردي Orient News عمودي. محي الدين عيسو Orient News فيينا. أكرم صالح Orient News حسكي. جوان إيبش Orient News عفرين. إيماج كرد Orient News قامشلو. ماكسيم العيسى Orient News برلين. ولاد بكر Orient News جميدانا آزادي لباجاري كوباني. بولتانا كردي د Orient News ده یەک و بهستیە نەوەک یەک و دیتیە. سروک ارکانان ارتشا امریکی مارتن دیمسی راگهاند کو به دستخستنا طهران موشکین روسیین لدیجی فروکیان هیزا امریکی قلس ناکه کو امریکا انبار نوویین ایرانی ارمانج بکه. هفدم و د کنگره که چاپمنی ده دیمسی آنی زمان کو اگر د داویا هزیرانا بیده هفریزی به ایران را دربار نووی نهات پیک آنین بریارا لیدانه که لشکری لدیجی ایران ندوره. لشامي إيرو لتاخن قابون برزة وتشرين بفشونن تندنا فرا أرتشا أزات وشتين رخستنا داعش دا قومين
و دانجامێدا 5 کەس ji سڤیلان ژیانە خۆشدەستدان و هەژمارێک بریندار بوون. هەروسا هەشتەتەیەن داعشێک و دناواندا دەوڵەمەندێک بناوێ ئەبو عومەر منزر هاتن کوشتن و بێتری سیچەتەیان خۆرادەستی ئارتێشە ئازاد کرن و هاتە دیارکردن و پشتیوان پەفچوونان. ئارتێشە ئازاد هەژمارێک خاڵێنچەتەیان یەن لە تاخا تشرین کۆنتڕۆل کرد. لە گوندەوارێ حەمایە کەتیبەیەن ئارتێشە ئازاد دداخویانیەکێدا ڕاگیهاندن گووان دەست بە جەنگە ئارمانجکردنە خاڵێن لەشکرن ڕێجیمێ یەن لە کەڤیکا ئۆسترادا سقێلبیێم حەردێکردن. نوچەگیهانی ئۆریەنت نیوز دازانین کو هێزن کو بەشداری vê cengê bûne grûpên Suqurulgav, Elezê û hejmarek ji ketîbeyên odeya operasyonên cenga Şifa Sudur herûsa di destpêka vê cengê de ketîbeyên artêşa azad xalên leşkerên rejîmê yên li bajarokê Elcibîn û gundê Elmileh bi mûşekan û çekên giran armanc kirin bêgo te encam werin naskirin. Li Idlibê dîsa firokeyên rejîmê taxên bajêr bi gaza klorê topbaran kir. Îro di danê sibê de hîn çalakvanan ragîhandin ku firokeyên rejîmê navçeyên Asînaiyê دوار المحراب و گراجا بولمان به برمیلن تقینر توپ باران کرن و هاتا زانین کو ده هندری وان برمیلان ده غازا کلوری هبو و ده انجام وی توپ باران ده هجمارک جی کسین سویل جیانا خوش دستدان و هجمارک دن بریندار کتن. لدرعای ده روژا پنجشنبه اپراسیونک گوهرتنا دلگرتیان بکشتیان دناور ارتش آزاد و هزن رژیم ده پیک هات هروسا هزن رژیم دژن و هشت خورتین کو دهندری اولهیا لشکری دا دلگرتی بون بردان جه آلی قوه ارتش آزاد ترمن ده لشکرن رژیم و 4 میلیشین حزب الله ین کو ده جنگا رزگار کرنا بصر شام ده هاتبون کشتن دریا تفگرا المسنه یا اسلامی را رادستی رژیم کر. جه نافچین کردی ما افچند کرتنوچه جوره آمده کرنه ام تماشا بکنه. د داوی روژا پنجشنبه دا دلار لشامل سر نرخ د 382 لیره سوری کرین د 384 لیره سوری فروتن راوستیا به کیمبونا یک لیره سوری لگوری روژا چهارشنبه و زیده بونا 8 لیره سوری لگوری هفته یا چوی هر وها جدرین آبوری آلیگرین رژیم نه بخوال و بهابونه مکرهاتنه و لسر گلک مال پرن خوا وصا بلاف کرنه. وزیر بازرگانی هندر رژیم سوری زاگونا بوها کرنا نرخ بنزین درخست و لگوری و زاگونه نرخ 9 لیتر بنزین را بویه 140 لیره سوری پشتی کو او 103 لیره سوری بو هر وها نرخ تون فیول جی لگوری و زاگونه بلند بویه و او بویه 105,000 لیره سوری جی یک تون را پشتی کو او 9,000 لیره سوری جی یک تون را بو. شاندهیک آلمانی سردان دسته ریوبریا خوجهی و شاردارین هریما جزیره کر هر وها سروک دسته جوزف لوحدو پیشوازی شانده آلمانی لنویزگاه دسته کر او ده هفدیتنه ده مجارا هفکاریه دناور هر دو آلیان ده هاتا گنگ شکرن بو پیک آنینا پروژه دوار آوا و خورنه و گشپیدانه ده لهریما جزیره. شارداری باجار بدلیسه یا باکوری کردستان و گلوه 6 کامیون آرد و 3 کامیون خوارن شاندن هریما کوبانی. سازی آزانیست و رامان آزاد آریوبریا کامپا نوروز کورسک پروردی 45 اندام دسته ازدین را به داوی کرد. کمیته یا بلافکرنا غازه یا گریدای شارداریا گل باجار تلتمره 700 کوزن غازه به ریا کومینین باجیر و گندوارن گریدای ویدا بلاف کرد. لکوبانی ریخستن روج آوایا لهاورچونی آلی کارین کوجج پیدوین جیان پیکتین لسر مالباتین کرد و عرب این گندین قنه بلاف کرد. لحسك كامبانيك آليكاريا مادية كو نازي 25 مليون ليرين سوري جهيلا هيفا صور كردستاني وهيفا صور كردفا للسر بريندار ومالبات شهيدان هاتن بلافكرن نوچگاني ما همان جزيري اف مجار شوباند و اف راپورج مرامة داكر هيفا صور كرد و بآليكاريا هيفا صور يا كردستاني لقل ريخستنا بجيشكين بسينور بكامبانيك آليكاريا لباجار حسكي رابون بتایبەت لەسەر کەسێن بریندار و مالباتên شەهیدان گۆ 100,000 یۆرۆ هاتە پێشکەشکردن ئان ژی نێزی 25 ملیۆن لیرەیەن سووری بەلاو کردن.
حملجی به آریکاری های واسورا کردستانیه جبو برین واکسا سویگ بکن اوایجی مبلغ کی مادیه جبو معلومات شهید جبو کسی بریندار بطایبات اکو استانگدار بوی اکو مایل عرضه ای پر ضرر دیتی ام بلافت مقدار و پراجی 100,000 اورو اجمرشیاندن تێزانین گۆ هەیڤاسۆرا کورد ji destpêka komkujiya Hesekê ve bi erkê xwe mirovahî rabû. Tevî gohejmara şehîd û birîndaran zêde bû û pêwîstî bi derman û pijîşkan hebû û li gor endamên heyvasor, ev alîkariyên madî ji heyvasoriya Kurdistanî hatine şandin. Ne tenê bo birîndarê xwe bo roja komkujiyê heta roja îro Amerîkan wan ser birînê wan digerin çi lazim bi dermanê wan her tiştê ne tenê gayet em pereyî gom wan pera çêk bikin na veya hewrdanekî gom moralê wan rakin ji bo birînê wan hevkî sevgî ji bo alîkariyek معنوي بيجي وإنساني بيجي نتني إنهم هاتني جبوا براتني نا برينداري مني كومكوجية برينداري متفاعي هێژای bi bîrxistinê got ji encamê komkujiya Newrozê zêdî 55 şehîd û 105 birîndar ketin û bêhtirî wan jin û zarok. Di vê derbarê de kampaniya heyvasor a Kurd li Hesekê dê du rojan berdewam bike. Da ku alîkariyên xwe li ser her kesî bê cudahî belav bikin. 100,000 euro hatiye me perê Sûrî dike teqrîben 25 milyonê Sûrî dikin me ev alîkarî hatî ji bo hemû birîndar û şehîdê teqîna şeva Newrozê diçêbûn ji hemû yar hatiye me tewzîh kiriye ser malbatê şehîda ev alîkarî wê bige ji her malbatê şehîda her malbatek 200,000 lêreyên Sûrî 200,000 Sûrî û li bo birîndara jî her birîndarekî li gorî rewşawî. Bêguman çi alîkariyên gobênekirin nikare birîna mirovên şehîdan derman bike. Lê piraniya sazî û rêxistinên gobivan alîkariyan radibin, dibînin got ev jî erkekî mirovahî ye da ku barê malbatên wan sivik bike. Homen Cezîrî Orient News, Hesekê. لا داوية مهرن سرنوشة لا كوبانية بركان الفرات دقندان رزقار دكا وريفابريا خوسري بريكو ولاتي فقر نوارن خوا سج سديج تاخن باجير دكا كف نار خانة لا قندواري تل تمري بفجون ددو من ولا تل نصري داعش ديرا مريم العذراء دروخينا وهفقرتنا ناف نتوي بارقاين داعش نيزي حسكي توباران دكا مسعود برزاني برسفا السركردي بيكيكي دوران كالكان بالتندي ددا ترسا شركي نافخوي ديار دبا بولتن لفر بداوي هات دمباش